हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लाम टीवी को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को साथ में दबाओ। चले बाहर निकला माके तो खुदा जे हुक्म जी तकमील करनिया तामील करनिया मुखे तलवारों जी पगारना माके तलवारों जी परवाना है। अली याद रख तलवार वारा मारन वारा नुकसान देने वारा अज रात पाता इन मोजो खुदा बचाने वारो अज में ही मौजूद सब चाहो सुबहान अल्लाह। फरमाई वही फला काशिफ लहू इल्ला वही युरिदका बिखैरिन फला डली फजले चाहो सुबहान अल्लाह। जेकॾहिं खुदा कंहिंखे नुक़सान पहुचाइण जो इरादो करे को खुदा जे नुक़सान खे टारे न सघंदो। जेकॾहिं रब कंहिं सां महिरबानी करण जो इरादो करे को रब जे महिरबानी खे रद्द न करे सघंदो। सभु चओ सुबहान अल्लाह। हज़रत अली अर्ज़ तो करे साईं मां हाज़िर हां मुंहिंजे साईं पंहिंजे ॻाढ़े रंग जी चादर पंहिंजे ॻाढ़े रंग जी हज़रमी चादर अली जे हवाले कई। अली चादर मथां विझी मुंहिंजे बिस्तर ते सुम्ही पओ। चओ सुबहान अल्लाह। अली नबी जे बिस्तर ते चओ सुबहान अल्लाह। अली नबी जे बिस्तर ते चओ सुबहान अल्लाह। ॾाढा ॻाल्हायो लाड़काने जा मुसलमानो हिजरत वारी रात ते नज़र कंदो त अली नबी जे बिस्तर ते नज़र ईंदो पर नबी अबू बकर जे कुल्हनि ते नज़र ईंदो। चओ सुबहान अल्लाह। मोजा मोहतरम दोस्तो बिस्तर ते सुमन मजाक न है। सब कुछ थी पियो सके छो त हो त नबी समझी आया हा न मारण आया हा न कत्ल करण आया हा न सिर जो सौदो करणो हो जान हथेली ते रखनी ही। पर अली तुझे इज्जत के मां सलाम तो क्या जो तू कुछ भी ना मोजा साईं हुकुम खिनते आ हो दरवाजे ते भी टाइम भितुन जे ॿाहिरों भी टाइम हवेली जे ॿाहिरों भी टाइम जातियूं था पाइन उथे त वञो होॾो खुदा फरमायो उठ मुंहिंजा नबी। चओ सुबहान अल्लाह। साईं तलवारुनि जी झंकार थी नज़र अचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाओ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। चओ सुबहान अल्लाह। मुठ मिटी जी भर या उछलण तो जो कम इन मिट्टीअ खे रेतीअ खे ज़रनि खे खाक के सभिनी दुश्मननि जे अखियुनि में पहुचाए कुल्ली के अंधो कराए तुंहिंजी हिफ़ाज़त करण तोखे हिफ़ाज़त सां ॿाहिरि कढण मां ख़ुदा जो कम आहे। चओ सुबहान अल्लाह। पैगंबर निकिरी वियो। चओ सुबहान अल्लाह। ॾाढा ॻाल्हायो पैगंबर निकिरी वियो। चओ सुबहान अल्लाह। वो अखियूं पा महटिन। चओ सुबहान अल्लाह। मता को ये समझे त हीअ नबीअ जी ताक़त आहे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में दरको ॾिनो खबरदार वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। खबरदार या मुझे मोहम्मद जी ताक़त न आहे अल्लाह जी ताक़त आहे। मोजा नबी हथ तुंहिंजा मिट्टी तो खई उछलाई तो ही पर इन मिट्टीअ खे विरहाए चइनी पासनि न कुल्नी जे अखियुनि में पहुचाए कुल्नी के अंधो बणाए तुंहिंजी हिफ़ाज़त मां पियो कयां। चओ सुबहान अल्लाह। हो चवनि पिया त नबी सुतो पियो आहे हुननि जो ख़्यालु छा हो त नबी ॾाढियां चओ न लाड़काणे वारो नुक़्तो ॿुधायां थो मतां विसरी वञो ऐं इहा ॻाल्हि यादि कयो। हुननि सम्झो हो त नबी मके वारनि बि अलीअ खे नबी सम्झो हो मके वारनि बि अलीअ खे नबी सम्झो हो ऐं अॼु बि माण्हू अलीअ खे नबी था सम्झनि पर अली अली आहे। चओ 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 ऐं नबी अली नबी खुदा जे ज़ात जो कसम मोहम्मद सुभारण वारो हो सुभारण वारो। चओ सुभान अल्लाह। ओ मुर्शिदा हो मुरीदा। चओ सुभान अल्लाह। मुस्तफा उस्तादा अली शागिर्दा। चओ सुभान अल्लाह। पैगंबर जर्नैल अली मोहम्मद जो सिपाही आ। चओ सुभान अल्लाह। अली पान ना है अल्लाह जो करम अली जे मथों जो अली इन मर्तबे ते पहुतो। चओ सुभान अल्लाह। पैगंबर फरमायो माण्हुनि जूं अमानतूं माण्हुनि ताईं पहुचाए तूं पोइ अचिजांइ। माण्हुनि जूं अमानतूं माण्हुनि ताईं पहुचाए पोइ अचिजांइ।
حضرت علی کے مانن جو امانتوں ملیو نبی حکم کयो پر نبی کنجی امانتا نبی پان کنجی امانتا نبی پان کنجی امانتا اولاد کائے وارو علی امانت خالق جو محافظہ پر ابو بکر امانت خالق جو پہرےدارا جے کہ مخلوق جو امانتوں ملیوں چو وہ بھی عزت وارو جے کہ رب واری امانت ملی چو وہ بھی عزت وارو گاڑیاں چو نا خدا فرماؤ خبردار سب عزت وارا تو محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا چو سبحان اللہ. وہ جا محترم دوستو حضرت علی سائیں جڑے مانن جو امانتوں مانن تائیں پہنچائیں کافی دن گزری گیا بعد میں مدینے شریف آیا موجو سائیں جڑے مدینے پاتو ہجرت کرنے والا مہاجر اے مدینے والا نصرت کرنے والا تعاون کرنے والا انصار پیغمبر ہکڑو مہاجر ہکڑے انصار جے حوالے کयो تو ہن جی کفالت کر تجھو بھاوا تو ہن جی خدمت کر خدا تو کے برکت ڈیندو جے کے صحابی سان پاپا سبنی کے انصار صحابہ جے حوالے کرے چھڑیو ہے تونجے ذمے ہے تونجے ذمے ہے تونجے ذمے ہے تونجے ذمے حضرت علی دیر سان آئو جڑے حضرت علی مدینے پاپا خبر پئی تو پیغمبر سائیں مہاجر میں انصارن میں ملاقات کرائیا بھائیتی جو رشتوں قائم کیا لیکن ہمیں اتنی انصار باقی نہ بچوا ماں بھی ہجرت کرے آئے ہو خبر نہ ہے مجھے سائیں ماں کے سارے چھڑو اکھن میں پانی اچیو حضرت علی سائیں پاک پیغمبر جے خدمت میں عرض تو کرے مجھا پیارا محمد چو صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑیا چو صلی اللہ علیہ وسلم پانجی مرضی سان کون رہوس تمام رہائے آیا ہو سائیں ہن کے ہن جو بھا بنایو تھو ہن کے ہن جو بھا بنایو تھو ہن کے ہن جو بھا بنایو تھو سائیں ماتا اکیلو رہ جیوں شاید ماں کے رسالے چھڑو خاتم الانبیاء رحمت دو عالم خطیب الانبیاء امام الانبیاء شافع روز جزا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ علی روئے چھو تو رونا تو خوش تھی انت اخی فی الدنیا والآخرہ فلانے کے فلانے جو بھا بنایو تم فلانے کے فلانے جو بھا بنایو تم فلانے کے فلانے جو بھا بنایو تم تو دنیا آخرت میں ماں محمد جو بھاوا سب چو سبحان اللہ گاڑیاں گال آئو رب جے ذات جو قسم شادی جو موقع آئو رقیہ ام کلثوم حضرت عثمان جے نکاح میں وئی پر پیاری نیانی اما فاطمہ حضرت علی جے نکاح میں آئی چو سبحان اللہ. لیکن یہ شادی بھی عجیب ہے حضرت علی سائیں جی اما فاطمہ سے شادی تھی مہر والی رقم حضرت عثمان دنی چو سبحان اللہ مہر والی رقم پورے اعتماد سے ڳالھايان ٿو کوئی نہ تے ॿي ڳالهه کرے نہ سگدو مہر والی رقم حضرت عثمان ڈنی تو شادی جو خرچو حضرت ابو بکر ڈنو یہ شادی بھی عجیب ہے یہ شادی بھی عجیب ہے ہتے تو یہ معاملو پر جڑے حضرت حسین جی شادی تھی تھے تو شاہد ابو بکر ہے عمر ہن شاہد غلط ہن تو نکاح ہی غلط آ گال سمجھو تا نہ تھا سمجھو شاہد غلط ہن تو نکاح ہی غلط آ امام حسین جی شادی بدھائے تھی تو ان شادی جا گواہ بئی سچا حضرت علی جی شادی بدھائے تھی تو مہر جے رقم ڈیڑ وارو بھی سچو آ تو شادی جے خرچ بھرن وارو بھی سچو سب چو سبحان اللہ. وہ جا محترم دوستو جنگ بدر جے موقع پہ حضرت علی شیرن وانگر تھو گجے چو سبحان اللہ. جنگ خندق جے موقع پہ شیرن وانگر تو گجے چو سبحان اللہ. جنگ تبوک جے موقع پہ پیغمبر صحیح فرماؤ علی تو پویا گھر جو خیال کر مدینے جو خیال کر لشکر وٹی تو وجہ تبوک پویا حضرت علی کے مانن مہرانے نہ تو نبی تو کے بزدل سمجھوا تو کہ نہ وٹھی ویو خطرناک جنگا
حضرت علی کے کاوڑ اچی وئی تلوار کھنی سدھو پیمبر جو خدمت میں کے رہا آؤ مانو ماں کے مینا تھا ڈین پیمبر سے فرمایا علی ساگن پیرن تے موٹی ون چو سبحان اللہ مانن جے میرن جی پرواہ نہ کرما محمد جو حکم تو کے عزیز ہجن گھرجے چا تو راضی نہ ہے تو مجھے لائیے ہجے جی ہارون موسیٰ جے لائے ہو ماں ویو آیا جنگ تے تو کہ مدینے جو امیر بنایا تھم ان گال تے چھون تو راضی تے موسیٰ تورات وٹھن ویو ہو تو پویا نیابت ہارون کہی چو سبحان اللہ انت لی بمنزلت ہارون بن موسیٰ تو مجھے لائیے جی ہارون جو مرتبہ موسیٰ جیلا ان معلوم چوا تو کوئی نما خلافت ثابت تھی تھے بابا حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا اگ میں وفات کرے گو حضرت ہارون حضرت موسیٰ کا اگ میں وفات کیوں آسا حضرت ہارون سنگی قبر بھی دسی آیا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے چو سبحان اللہ اے وہ حضرت موسیٰ جے زندگی جو واقع ہو جڑے حضرت موسیٰ تورات وٹھن پیو ونے تو حضرت ہارون کے نائب بنائے وے ہو ہے بھی پیمبر جے زندگی جو موقع آ جڑے پیمبر تبوک پیو ونے تو حضرت علی کے پنجو نائب چھڑے وے سب چو سبحان اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ لا يحب علیا الا مومن ولا يبغضه الا منافق علی سانجے کو دوستی رکھندو سو مومنا علی سانجے کو محبت رکھ دو چو مومنا ऐं जेको अलीअ सां बुग़्ज़ रखंदो चओ मुनाफ़िक़ा दोस्ती उन्हनि जी मंझि न जेके अली जी ताबेदारी कनि बागा छा चुम अली हाजी हो मुरीद भी हाजी हुजणु घुर्जे अली निमाज़ी हो मुरीद भी निमाज़ी हुजणु घुर्जे अली क़ुरान जो कारी हो मुरीद भी क़ुरान जो कारी हुजणु घुर्जे अली मुत्तकी ऐं परहेज़गार हो अली जे मुरीद के भी मुत्तकी ऐं परहेज़गार हुजणु घुर्जे असांखे त परवाह ई कान्हे असांजो मुर्शिद कामिल आहे अली जो मुर्शिद तुंहिंजे मुर्शिद खां वधीक कामिल हो हज़रत अली जो मुर्शिद तो वारे मुर्शिद खां पर हिकु निमाज़ नथो छॾे रब काविड़जी न पए ग़ुलामी में हर्फ न अची वञे हिकु रोज़ो नथो छॾे ख़ुदा जे ज़ात जो कसम जॾहिं सहाबा साम्हूं था अचनि हर को पंहिंजी पिसंद बयान थो करे हज़रत अली साईं तो फरमाए मुंहिंजा प्यारा नबी मूंखे बि टे शयूं प्यारियूं आहिनि मां महिमाननि जी ख़िदमत कयां उघाड़नि खे कपिड़ा ढकायां महिमाननि खे मानी खारायां गर्मीअ जी मौसम हुजे वॾो ॾिहाड़ो हुजे पघर पिया जान मां निकिरनि गलो ख़ुश्क थी वञे लेकिन मां अलीअ खे रोज़ो हुजे अॼु अली जा मुरीद चङा अञा असांखे दाणा सबील आहिनि रोज़ो उहो रखे जंहिंजो अन खुटो हुजे मुंहिंजा मोहतरम दोस्तो अली जा कमाल तमाम घणा अली जा कमाल चो तमाम घणा हज़रत अली जा कमाल तमाम घणा पर हीअ सआदत भी अजीब सआदत आहे जो ख़ातमुल अंबिया खे गुस्ल बि हज़रत अली ॾिनो आहे ख़ातमुल अंबिया सां रिफ़ाक़त ख़ातमुल अंबिया सां वहयत ख़ातमुल अंबिया जी ख़िदमत ख़ातमुल अंबिया जी तरबियत पर पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वफ़ात थी वई त गुस्ल भी हज़रत अली जे हथनि सां आयो ऐं अली जी ज़िंदगी ते नज़र कंदे या नबी जे ज़िंदगी ते नज़र कंदे दर्स तो के साॻो मिलंदो त झुको ख़ुदा जे दर ते चूंकि जुमातुल वदा है चूंकि जुमातुल वदा है चूंकि जुमातुल वदा है इहा ॻाल्हि अर्ज़ करणु चाहियां थो लाड़काणे वारो झुकबो कंहिंजे दरवाज़े ते ॾाढियां ॻाल्हायो झुकबो कंहिंजे दरवाज़े ते बीका चाहे सजदे जे लाइक़ न है सजदे जे लाइक़ अल्लाह जी चौखट हो जेकॾहिं ॿी कंहिं जॻह ते सजदो हुजे हा जाइज़ हुजे हा इजाज़त हुजे हा त मूंखे काइनात में हिकिड़ी क़बर मिले थी जेका मदीने में आहे तो उन जे लाइ इजाज़त मिले हा लेकिन वज़ाहत सां चवां थो त पाक नबी जे क़बर ते बि झुकण जी इजाज़त नाहे अल्लाह जे नबी पाक फरमायो लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा
خدا یہود نے نصارن تے لعنت کرے انہن پانچے نبی جنجے قبرن کے سجدن جی جائے بڑھائے چلے یہ چاہیے اللہ جے پیارے نبی جہاں ترا بے اختیار آسمان دے کھجی رہا اے اللہ جے نبی دعا گری اللہم لا تجعل قبری وسنی عبد چو سبحان اللہ اللہم لا تجعل قبری وسنی عبد چو سبحان اللہ او موجہ رب موجے قبر کے پوجا پاٹ جو مرکز نہ بڑھائے جائیں جو مارو مجھے قبر جی پوجا کن چو سبحان اللہ لاڑ کرنے والو 1400 سال گزری جائیں پر ڈنڈگ نوارا سپاہی لٹھن وارا سپاہی الرٹ پوزیشن میں 24 کلاک تواں کے پاک نبی جے روزے جے چودھاریوں نظر ہی نہ چو سبحان اللہ کو جھکی تا دیکھا رے ٹھکا سوٹو تھی ویندس قبلو اے رہنا ہے قبلو ہے دے آ جو سبحان اللہ اے اللہ جے نبی جے دعا جو اثرا بارے خدایا مجھے قبر کے پوجا پاٹ جو مرکز نہ بنائے جائیں جو مانو مجھے قبر تے سجدہ کن مجھے قبر تے باسو کھڑی اچن مجھے قبر تے نظر و نیاز کن مجھے قبر جو منتوں باسن او موجا رب ماں محمد جے قبر جی حفاظت کا جائیں چو سبحان اللہ کہیں کہ طاقت نہ ہے جو پیمبر جے قبر تے منت کھڑی ونے کہیں کہ طاقت نہ ہے پیمبر جے قبر تے کٹی جو تھال کھڑی ونے کہیں کہ طاقت نہ ہے جو پیمبر جے قبر تے کو ڈھور کھڑی ونی کرے ذبح کرے کہیں کہ طاقت نہ ہے جو پاک محمد جے قبر تے کو سجدو کرے چھو تو خدا حفاظت جو انتظام کرے چھڑیو حضرت علی سائیں پاک نبی کے غسل توڑے اللہ جو قسم حضرت علی جے اکھن میں پانی اچی رہو اے حضرت علی تو فرمائے تبتا میتا ہوا حیا چاو سبحان اللہ داڑیاں چاو حضرت علی تو فرمائے تبتا میتا ہوا حیا او موجا پیارا سائیں او موجا پیارا سائیں رب جی ذات شاہدہ جیے جیارے تماجے لبن تے مسکراہٹ ہوں دی ہی اج وفات کا بعد میں بھی ساگی مسکراہٹ تھی نظر اچے تبتا میتا ہوا حیا اے حضرت علی غسل توڑے ہتھ ڈکن تھا پیا جان میں لرزوں پہ جیو جنبش تاری تھی وئی ابن عباس گڈا حضرت زید اوروں بیٹھو حضرت اسامو پانی تو بھریوں چے حضرت علی کا رر نکلی وئی اے حضرت علی سائیں ہاتھ جھلے کرے پاک نبی جے پاک چہرے تے نظر کرے فرمائے تو لولا انک امرتنی بالصبر ونہیتنی عن الجزع لانفضنا علیک معشون چو سبحان اللہ موجا سائیں جے کریں تو ماں کے صبر جو حکم نہ کرے ہاں جے کریں تو ماں کے صبر جو حکم نہ کرے ہاں برداشت جو حکم نہ کرے ہاں سہن جو حکم نہ کرے ہاں تو موجا پیارا محمد ماں تو تے پار کڈی کڈی روئی روئی پج اکھن جو پانی بھی سکائے چھڑیا ہاں موجا محترم دوستو ابن ملجم حضرت علی تے قاتلانو حملوں کیوں روایتن میں 17 رمضان المبارک ایکن میں 18 رمضان المبارک اکثر روایتن میں 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری صبح جے نماز جو وقتا ابن ملجم خارجی سازش کے تحت حضرت علی کے نقصان پہنچائیں جے ارادے سا کوفے پہتو حضرت علی سی فرماؤ ماں پانجے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدھو تعالی تو جے بارے میں بٹولا ہلاک تھی ویدا حدیث ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سی فرماؤ ماں پانجے پیارے نبی کریم کا بدھم تعالی تو جے بارے میں بٹولا تباہ تھی ویدا محب مفتر و مبغض مفتر علی جے کو تو کہ حد کھا ودھائیں دو وہ بھی تباہ تھی ویدو ऐं जेको तुंहिंजे इज़त ऐं मर्तबे खे घटाईंदो उहो बि तबाह थी वेंदो जिन अली खे वधायो से राफ़ज़ी बणिजी विया जिन अली खे घटायो से मलऊन ख़ारिजी बणिजी विया ऐं हे अहले सुन्नत वल जमात जो तरीक़ो बिल्कुलु उहो ई आहे जेको पाक पैगंबर जो तरीक़ो आहे चओ सुभान अल्लाह
ہرہاں کی دعا، ہرہاں کی دعا تا علی علیہ نبی نہ ہے، ہرہاں کی دعا دنیا جے ولیجن کے گڈ کیو تا علی جی ہم سری نہ تھا کرے سگن. چو سبحان اللہ. سبئی شاہ موجہ محترم دوستو، خارجی فتنے جتا ابن منذر آیا کوفے میں ہکڑی عورت ملی، انہیں تے عاشق تھی پیو. انہیں چیوس کہ میں تو شادی کرن جے لا تیار ہاں، شرط یہ ہوا تعلی کے مارے اچ. چھورن جو فتنوں بھی برو فتنوں آ کوٹ نہ تو گلائیں چنگن بھلن نیکن جو ڈاڑیوں کوڑ جی ویوں چھورن جے کرے، چنگن نمازن جو نمازوں حلیوں ویوں چھورن جے کرے، چنگن بھلن جا ایمان لٹ جی ویا چھوکرن جے کرے. لاڑکانے وارو غلط نہ تو گلائیں. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں دو اسا جو ایمان ڈاڑھو پکو آ، گھنن جو ایمان فروٹ جی ٹوکری تے چٹ منا رشوت تے سجی جائے رشوت جی ٹارائے وری در تے لکھدا ہوں ہاذا من فضل ربی، بڈن بھی نہیں دو خدا جو سجی جائے حرام جی. مولانا عبد الشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ فرمائیں دو اسا جو ایمان ڈاڑھو پکو آ، گھنن جو ایمان فروٹ جی ٹوکری تے چٹ، جن جو بچو انہن جو سرکار جی نوکری تے چٹ. سائیں چھا کیوں سائیں پٹکو تو بچائنو آن. وہ جواب یہ نہیں رہے اñا جے کو بچی آئے تو بھی تو پوری سونی چھوکری تے چٹ. ہمراں جا وات گودا لگا پیا ہیں، ہتھ بھی کچھ کون تو اچے یارن جے کچہرن اوتاکن میں سجی جائے اگاڑن چھوکرن سان بھری پیا. اللہ جو قسم یا نوجوانن جی پسندیدہ ہابیا. خدا خیر کرے، اللہ رحم کرے، خدا سمجھ دے، اللہ سمک دے. آمین چو. پانجی گھرواری تڑپے تھی، پانجی گھرواری تڑپے تھی، حسین و جمیل نوجوان گھرواری. خدا جے ذات جو قسم ہے در در تے دھکا تو جھلے، پانجو محکارو تو کرائے. خدا جے غضب جو ان کے خوفی کو نہیں. کوفے پہنچو مائی چست تو شادی کندس پر علی کے قتل کرے آ. رنن جو فتنو ان قید کن عظیم. حضرت حمزے کے بھی عورت جی ہوس ان مانوں کے تیار کیوں ہو وحشی کے جے حضرت حمزے کے شہید کہو. ہاں ہاں ہتے بھی عورت ہے جے لالچ یا جو ابن ملجم حضرت علی کے شہید کرنے تے تیار تھی ویا. لیکن بتا علی جو قاتل کل بھی عورتن تے چھتو ہوندو ہو، علی جو قاتل اج بھی چھورن تے چھتو. غلط نہ تھوڑا رہا، اگر میں صحیح تو گل ہے تصدیق کرو. علی جو قاتل کل بھی چھوٹن تے چھتو ہوندو ہو، علی جو قاتل اج بھی عورتن تے چھتو. علی جو قاتل کل بھی مسجد کا پڑے ہو، علی جو قاتل اج بھی مسجد کا پڑے آ. قاتل جسینے میں کل بھی خدا جو قرآن نہ ہو، تعلی جو قاتل جسینے میں اج بھی اللہ جو قرآن بنے. اور کرے واؤ علی جو قاتل علم جو قاتل آ، علی جو قاتل علم جو قاتل آ، علی جو قاتل دین جو قاتل آ، علی جو قاتل شریعت جو قاتل آ، علی جو قاتل خدا سے بندے جو قاتل آ، علی جو قاتل عدالت جو قاتل، علی جو قاتل صداقت جو قاتل، علی جو قاتل حیا جو قاتل، علی جو قاتل پیغمبر کے طریقے جو قاتل آ. تو چاہتا سمجھو علی جو قاتل کل بھی غازی نہ ہو، تو علی جو قاتل اج بھی غازی نہ ہے. چونا ہے ڈاڑیاں گالارو سبئی گالارو. علی جو قاتل کل بھی جان مانگو حملہ پیو کرے، تو علی جو قاتل اج بھی جان مانگو حملہ تو کرے. ابن ملجم صبح کے وقت میں جنہیں حضرت علی نماز چلا تھو کمزور تھی رہا، خواہ جواب نہیں گیا. امام حسن حسین سائیں بنی پاسن کا ورتی اٹھا اچن علی نماز نہ چھو چھڑے. چاہو سبحان اللہ. سبئی گال ہارو نماز جی معافی نہ ہے، نماز جی معافی. سبئی شاہ نماز جی معافی. بیوی پڑھی نہ تھا سگو وہی پڑھو، بیوی پڑھی نہ تھا سگو وہی پڑھو، وہی پڑھی نہ تھا سگو لیٹی پڑھو.
سمر نٿا پڑھی سگو